Nisa mbola binaka na nungitokani na balama. Ni mata binaka mai wakambola rarang sartikani wakatanga kila bikip ni nasang kisa mabuti ko mai au wakambola tala tukani ko lia mapamatala tekio talemanda wana ni nawani mona berata wakitikani ko era wano Albert Canada. Ko nga na nungkontrol ni Pepa ni online business kawa sa tige bona tiko mai na bakero mandolo basa karua sa tolo pakala tingo na mbaki na noko divi bakatiko sena noko ngarava tiko ka ngarava sartunga nya ba mentala pataliki na so tal noko ibure pakara teke tukakina na yaya pali na kanga na taliboni pakatanga kina na noko laptop ka ndindi nga mitiko na nanda internet connection seni buru ta pangan tiko kina ko indora ngoni sala ni rauka o misotava para waseti kan kina weekend enandoni pepango meroni ondo bibara ramtantikani ke bakaman tuendua enandonia mai na no post na no video mbeka sena no go live wakasangara tikombeka bina kata tahu matiki mona tuendu atal na no iburu tio bina kata mapakan business na kenango enda na mai ulida baro tekena kena buli na zapa menta pakai dora ena mona liba merawa ni vivi kambula tiko kina nanda business araw ninda raw ka tu kina ndamitiko na tunda na business karaw ninda solia vera na novenda bekenda na itumbu ya au beta kabitik ngana nungu go life ko nyu bena kata no besureti anya na buku ni buli ni business ena pakai dorti ko sa bonga ko bia tol sanga bulan meniti mesana tiko bukina na live session ya nakanga mona pakai dor mona register nga na website na www.liabless.com usambita toko redake baleta merawnya tepta ko saronya bodro masarne damu kena no email address sana dunto no mona warak nga bakaleka sana ada ni na link ni free info session sana link ni go live ya no email address ya ke bakai koranyo ndo nuya si ngalala tiko ngona ni live ke bakawa so si koranyo kay sarabanga replay na no mona ngala to live tiko bakarua na nito bakamadala ni business ena be madha wai nto ena be singa to city kana kabon to bakadar to kana lotulia boya ena ngona be kito ena seni buru ngota nangona be biti na tini karua na kaloko na singa lebo ni be singa boke lulu kena be singa bakarum kana be madha todo ena bakadar tikin na wini business ngo so ke bakai ko ngalala la ko mai dikeba na business mai rongota na kene ko madala bibi nga meti pa namba kini pula mana bagitin kawan la kavake mo kilanga na basa bakabalan balata na buli bakaba kina basa bakabalan ya serso ni baka bibi tak na nanda kala metu weekend tantana ipola sendo na experience de baka di business ke baka lele tu mandanga na no kila baka computer me baka kiao you can still do this business balata na buli to ka baka rontakia na baka buli weekend na dava menta da kava na mona liba na wale ni boli take sena advertising na nanda baka advertising online bunga na be matangali platform sena social media platform saratungo ratukire tuna kena buli na ito business ito business model tu italangi lo mana kena buli ke bakai ko bia banga takana YouTube tu ilo maya na daba moda kama na YouTube platform ke bia bakai takana Google tu tal tu ilo maya ke bia bakai takana Facebook se bia bakai takana TikTok Instagram even LinkedIn kunga tale na be matangali social media platforms bakaya ratuna kena buli ko ngaya minding takanga na kena ko be bakai ngata oklai bunga bikimami nimenda bakana takatunga bakali on Facebook so most of us are just using the Facebook platform but there are other ways around your bakali bikin business and social media meron yo ya dobira kinana be turang marama na be say buru to kana kata na mingaran business online ya no market na buru to
siangani o lima taki kina wanuanga wa tiko kina. Siana taoni nga tiko kina siana matentu o tiko kina. Ni ngarabe business na mona liva na namu market na propor todo. Ya toka kina na ngarabe business ke ramba levu alitaka nyo yung manta levu na ko may bolida. Eu entro a ser certo nga na background ni bakari na business na kanga kilau bolida kanga na kanga bolida wa kaba tipo mai wadaka tu me bangas ni buli me nanda kanga kilan taka bangas ni buli o la me ke o me buli paka ke ki kanga kilau taka tu na kaba ke giving naka ni ke giva yo na nungu sa me torane kala me te ko nungu business may bakali butaki na nungu kila paka computer na nungu bewa kani tumbu na nungu bewa kani not sa second lima teke uchinga weekendanga na itoke or to my friends and families I've gained more friends in the business erna bi mata na bi say borokor ke mamisama isema tu en business to ko iya lakmai ranyo sema mai ni singsarangani kuwa register tangane dam kina no email address sa dandoro mo na tor na link na no email sa kwamba kaya maybe ni kuwa ke baka via taro ranyo message nga mai na no WhatsApp on biti ka no WhatsApp contact na sa no post ke scroll na no page ngo na rede tipo kina so message nga mai na no messenger na vale sabado ni binakatiko yan ikalunga tatiko ni mode